أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mahuli mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala pupudjihan iban sa sanglitan tuput pa Allahu subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan mapatut na to sangliton iban pudjihon amuin Tuhan mapatut na to pangayo-ngayuan tabang amuin Tuhan mapatut na to pangayo-ngayuan kaampunan amunain Tuhan tunggal amunain Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibon kita niyo kanya ding hakatan kangian sin ginhawabaran na to iban ding hakatan kangian sin kakahinang na to iban hisiyu-siyu in hidayatan sinallahu subhanahu wa ta'ala wairuun na makalawang kanya iban hisiyu-siyu in liyawang sinallahu subhanahu wa ta'ala wairuun na makahidayat kanya mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala us-us na kamo pamuso sin ilmu niya hari pa ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab hambok ding ha mga alamat sin masuk nin kiamat bang ang katun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu dun hantara sin manusia ding ha sabab yato paglumba-lumba na kamo pamuso sinilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala
hari para tungon sin Allahu Ta'ala pag-angkat kaniya. Biya na sin nasabot na tuhain doon, hambuok dahing ha mga alamat sin masuok na patindogon in kiamat, bang angkaton na sin Tuhan Rabbul Alamin in ilmu doon ha antara sin manusia. Doon na to bayin-bayta sin hambuok sahabat gagandilan. Alalay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyakan Anas ibn Malik. Suysuyan kita ni Anas. Longhi Anas, la uhaddithannakum hadithan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tantutud suysuyan takamusin suysuy diuhug ko ding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampain suy-suy ini long sin Anas ibn Malik la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi. Wayroon ini bakas kya hindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in suy-suy ini hadugaing ding kaku. Nauno bahain suy-suy ini doon na to bat supaya na to kaingatan. Long sin Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diuhug kulong niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ashratis sa'ah ay yurfa' al-ilm wa yakthur al-jahl ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء. Dungun na to marayaw in maananiya mathasupaya tiranan hikakusog sin pag-iman na to patuhan, mathasupaya tiranan amuin hikabugat sin timbangan na to hadlaw mahuli. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ashratis sa'ah bunatod ding ha mga surot sin kiamat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yurfa al-ilm in angkaton na sin Allahu Ta'ala in ilmu ha antara sin manusia amuyanin panagnaan in hikarwa sumaplag na in kaawam atawakan in kajahilan ha antara sin manusia. In hikatu sumaplag na ha antara sin manusia in pagzina, tumaod na ha antara sin manusia in pagzina, haros na pamandang sin manusia in pagzina. In sumuno hambuok ding ha mga alamat masuok na patindogon sin Allahu Ta'ala in hari kiamat, bang tumaod na in manusia magiinom alak. Haros na ha mga manusia in alak. Damikian hambuk ding ha mga alamat sin masuok na patindogon in hari kiamat. Wayaqillar rijal tumiyo na in kausugan, wayaksuran nisa iban tumaod na in bang sa kababaihan. Nain katan nasabot na tuhain doon in yaon jima jatuh hazaman na tubihaun. Muna-muna amunain pag-angkat sin ilmu. Ampain pag-angkat sin ilmu bukon labay ha pagtangso sin ilmu doon ha pangatayan sin manusia atau kan halong bigi jantung sin manusia. Adapun in pagtangso sin ilmu labay ha pagtangso nyawalihan sin manusia.
atawakan labay hapagtangso nyawalihan sin mga kaulamaan. Hamasa na to bihaon di majatuh. Hangkan di magsibu in ilmu hamasa na kauna iban ilmu hamasa bihaon. In ilmu inda Syekhul Islam Ibn Taymiyah pa ilmu na to bihaon di magsibu mayta sabab in ilmu yatto na miyagad kanila in ilmu nila. Miyagad na hapagpatay nila in ilmu nila. Tiyo dakupan tiyo dakumanin nakapin kato taniyo. Hangkan bukon in katan ilmu sin mga kaguruhan na kauna ito nakawa na to atawakan na hasil na to. In nahasil na to ora amura in kaya pasampay nila. Salta bukunin katan kaya pasampay nila naka na to bihaon. Hangkan mga ummat al-Islam hari paangkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu suway na kita niyo mag-us-us kumawa kanya baba in mga kaguruhan in mga kaulamaan buhi-buhian pa sabab bang mapatay na in kaguruhan bang mapatay na in kaulamaan tanto-tanto in ilmu nila yan magad na yan kanila. Hangkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas aw yantazi'uhu minal ibad. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya. Bunnato din Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya kawaon atawakan tangsuon in ilmu doon ha bigi jantong sin manusia atawakan din doon ha manusia sumagawa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama kawaon sin Allah ta'ala in ilmu labay hapag kamatay sin mga kaulamaan. Azaman na to bihaon mataod na mga kaulamaan nagkamatay na in ilmu nila yaon magad na yaon kanila. Hangkan bang tumaod na kaulamaan mapatay tumaod na damikyan in ilmu umangkat. Magad in ilmu hapagtaykod sin mga kaulamaan. Nahambok yan dahil mga alamat sin kiamat. Sambil siyugpatan sin pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kabtangan niya. Hatta idha lam yatruk aliman sambil wayroon nahi kapin sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga tao tagapanghati. Wayroon na minsan hambuo dahil mga manusia tagapanghati tungod paparkala pag-agama. Naunuin hinangon sin manusia bang wayroon na tagapanghati. Ampain mga ulama in sila inisahaya atawakan ilaw sin kauman. Nabang wayroon na ilaw sin kauman, wayroon na sahaya halom sin kauman mag-ununin manusia. Wayroon na kabakan sin manusia dugaing ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hinangon na sin mga manusia halom sin kauman in mga manusia awam wayroon panghati haparkala pag-agama hinangon na nakura. Na in mga ini nagjato kato taniw bihaon. Mataod na kura hamasa na to bihaon wayroon pangirab-ngirab haparkala pag-agama. Mataod na kura hazaman na to bihaon di makahati ataw kan di maingat haparkala pag-agama. Nain mga yato timarrang nakato timanda nakato tanyo in kabtangan sin Nabi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala hinangun na sin manusia in tao awam nakura magnakura kanila. Mag-uhan kanila.
Fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin. Na asubuhon na sin mga manusia in nakura awam hapag aga mayaon tungod sin pagkaradyaan hikarayaw halom sin hula. Asubuhon na sin mga manusia halom sin kauman in mga manusia awam yaon tungod sin pagkaradyaan pag-akhirat, tungod sin pagkaradyaan pag-agama. Fa'aftaw bighairi ilmin na magpituwa na iban jumawab na hawayroon panghati haparkala pag-agama. Fa'aftaw bighairi ilmin magpituwa na hawayroon ilmu atawakan hawayroon panghati labay deng ha Quran iban deng ha sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nain mga ini jimajatu ha zaman na to bihaon. Labi luba na ha mga social media. Makabat na kau mga manusia magpituwah hawayroon labay pangadji ataw kan hawayroon nakapangadji pangadji amuin pag iyanon paltik-paltik ataw kan tiya tali-tali sadya sin akkal pikilan amuin pangadji pagkugdan-kugdanon sadya amuin ilmu ataw kan pangadji tagaynok amuyat ti pasampay pa manusia. Adapun in ilmu sa bunnal amuna in ilmu deng ha Quran iban deng ha sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salta labay deng ha katan pamaham sin mga salafus salih. In mga ini jimajatu ha zaman na tubihaon. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga tauyat to amu in mga kana Quran hinang sin manusia nakura awam fadallu wa adallu nalawng na sila nakalawng pa sila. Mga ummat al-Islam amuyat tuin panagnaan ding ha mga alamat sin kiyamat bang ang katun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu antara sin manusia. Damikian long sin mga ulama hambuog ding ha mga tiranan hikaangkat sin ilmu ha antara sin manusia bang pahil-pahilon na sin manusia in pagtuntut kaniya. Long Imam Ibn Battal rahimahullah wa innama yakunu qabdul ilmi bitadhi'it ta'allum. Bunnal tuod maawon in pag-angkat sin ilmu doon ha antara sin manusia bang haman-hamanon na sin manusia in pagtuntut kaniya. Na in ini jimajatu katu bihaon. Sabab mataod na tuod mga manusia azaman na to bihaon di na magmahi ha parkala pag-akhirat. Di na magmahi parkala pagtuntut ilmu sab mayta sab sin limu sin dunya. Nahammuok ini dayng ha mga tiranan amuin pag-angkat sin uno sin ilmu amo na in pagpahil-pahil kaniya. Na in ini lawhi Imam al-Qadhi Imam al-Qadhi Iyad wa qad wujida dhalika fi zamanina. In mga ini kabakan mo hazaman na to bihaon. Hazaman nilayat to, nabi adiin na hazaman na to bihaon. Yato santahon na limabay. Nabi adiin na baha hazaman na to bihaon niya rin zaman sin fitna. Hangkan mga ummat al-Islam, biya na sin sambat, hadi pa ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan ilmu mag-us-us na kita ni wamusok kaniya. Babayanin mga kaguruhan, babayanin mga kaulamaan buhi-buhian sab bangyan tumaykod na in mga kaguruhan in mga nagdarasin ilmu al-haqiqi ilmu sabunnal na in ilmu nila yan magad na kanila. Damikian in hikaruwa hambok ding ha mga alamat sin kiyamat wa yakthur al-jahal in tumaud na in kaawam hantara sin manusia. Na hamasa na to bihaon
Jima jato. Mataod mga manusia hazaman na tubihaon hawam na parkala pag-aga masabab mayta. Sabab concentrate ataw kan naligap na sin parkala pag dunya. Hambuok ding ha mga alamat sin kiyamat. Na inhikatulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakthura zina. In tumaud na in pagzinahan tara sin manusia. Harus iban magaan na hapamandang sin manusia in parkala pagzina in ini hambuk ding ha mga alamat sin masuk min kiyamat. Nauno pa nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakthura syurbul khamar iban tumaud na in pag-inom alak. Mataod na mga kamusliman atawakan bangsata atawakan manusia mag-inom alak tumtumah bang muyan kamasahan inyan masah sin masuok din kiamat. Masuok na patindugon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hari kiamat mga umat al-Islam. In sumuno long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya na sin hadith na sabot na to kaina wa yaqillar rijal iban tumiyo na in kausugan na ini jima jatuh zaman na to bihaon jima jatuh masa na to bihaon tumiyo na in kausugan in kamatauran hamasa na to bihaon mataud mga bangsa kababaihan. In ini hambuk ding hamang alamat sin kiamat. Damikian hambuk ding hamang alamat sin kiamat bang tumaud na in pagpatay hawla. Tumaud na in pagbuno hamasa na to bihaon sib kau pa mga social media. Hikuan long na natimbak na. Hikuan na buno. Agun adlaw-adlaw hanius pagkawakan tayakon lang natimbak. In ini mga palangungan na muha agama Islam. Hambuok ini ding hamang alamat sin kiamat murah-murahan bang mayan pariha alaun kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala iban taupikan padan mabuntul aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديت
ولا عاسرا إلا يسرت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.